Sembason andane badon shimakante wasi Yesu Kristu. Atama tiolu mbinelongwane. Kasemba atama mba NKC class of high level. Mangun ka atama anban wase late PI Fati. Tali ngun ya webunde mkpa. Tele andu matalu jangu yilanse yochi. Ese yem talusha. Gayo yo mbabe yeta neji pa machine. Mom tsokpa mba memenga. E kave yata kira yo shiwi gba heni ye. Me na enve me mba shawunu. Shime na enve me kwe shawunga. Kape. Chanilu heta inu. Pasimba mpimbla. Nate Yesu jiji to walu. Yesu himba cha himba ku. Seyene ngape. Hichani luga ilu yembeli benla. Seyene ngape age pambu luga ilu yembeli benla. Ishima ibinina. Seyene ngape. Hichani luga ilu yembeli benla.
kende tukato kota mi hai mai ku jawan ando te kende tukato kota mi hai mai ku jawan
Yeji wazikuma oye ma Yesu vai metave. Kumanite Yesu oye ma ona vakuletona. Nangenge kumanite Yesu oye ma ona vakuletona ya kuyira babeloka imebetuisha. Yangenge kumanite Yesu oye ma ona vakuletona. Nangenge kumanite Yesu oye ma ona vakuletona ya kuyira babeloka imebetuisha. Ondukukoka kewana wana uyona kaiwa keleza. Kasha iwangena
tane o ewa se mo o she o ewa ebe Thank you.
tala ọ̀nà ẹ̀pà wẹ́rẹ́ ṣe ayọ̀gbà kẹ́ngẹ̀ yẹ zọ́tọ̀. Batimi tala yembe la shenshima. Batimi tala yembe la shenshima.
chondoka.
Chame umbo Yesu sei pepe je za tu Chame umbo Yesu sei pepe je za tu
ye ma wango ye ma